onako, onako, samo muziku, onako možeš splesti, tako to. Onda... Definitivno manje cajt i pošla, Šta fali u Rijeci? Fali rock muzike. Dobre rock. Fali nam više različitih klubova. Fali nam lijepo za izaći vani, fali nam lijepe muzike i... Klubovi sa različitim žanrovima. Da. Treba više mjesta, više alternative, samo za caj i ta sranja. Smeta mi to što sam skrenjena i što nemam prijevoza doma. I ne znam, trebali bi nam uvesti neke noćne buseve. Kada tako nešto, ne da moram ići prvim u 6:10 ili plaćam taksi 100 kuna do Frenjina. Basevi su stari i jadni su i muzika je onako cijelo vrijeme ista, nema novih stvari. Pa nema mjesta gdje bi slušao muziku koja se mene sviđa. Ima palah, ali prenapučena je tamo. Dobro, koja muzika fali? Brzo odrediti. Osnovi sad se previše se odredili na neku jednu vrstu za sada drum and bass, da bude više dobro. Pa bolje, partija. Prvo, do kad ostajete? Do prvog busa. Zašto ostajete do prvog jer nemate prijevoz, taksi su preskupi ili... Pa noćni su prerano, a taksi su preskupi, da, prvi bus. Fali jako puno reggae klubova ovdje. Reggae klub bespuno, ali manje cajki bi trebalo biti. Pa i još malo. Šta je? Je li izlaziš van vikendom? Ne izlazim zato jer nemamo buseva, imamo 3 busa dnevno i zadnji ide u 10:30. U Rijeci nema života. Jel fali nešto u Rijeci? Više alternativa. Jel nešto fali u Rijeci? Da. Nekakva muzika? Da, definitivno jer je ova rijeka propala. Kakvi gluposti. Više klubova sa normalnom glazbom. Šta je normalna glazba Manje u tebi? hrvatsko domaće. I neki hip-hop klub. Je li još nešto fali u Rijeci? Muzika, koncerti? Hvala klubovi, ali ovi dobri, ne ovi špelurski. Nema za mlade. Nema za nas više. Sve preskupo, općenito nemamo dio tići jednostavno, nema nekog kluba općenito za alternativu. Neke druge klubove ni ne puštaju, neko ko je mlađi 21, 18, nešto tako, nemamo nigdje drugdje nego tu. U Rijeci zatvara se. Nema. Dalje? I fali više klubova ko Pala, tipa Pala. Jer ovi glumci, da tako kažem, stvarno više nemaju kamo izlaziti. Mislim, to je strašno. I onda ih vidiš po parkovima, po parkingima, gdje će drugi? Treba se Rijeka vratiti na ono što je bilo. Da, nekad je bila fan rock, raj. Neka im je Dinamo. Stvarno, živjeli. Odlično. Ja bi zapamtila. Izlazimo ovdje, cijeli život izlazimo ovdje, da. Mrzimo kad je tu full zima, onako vjetar puše, mi se onako tu moramo smrzavati. Pijemo vinko najčešće jer te Da, zato što nemamo nikad para, pa kupimo se to u dućanu pa doćemo piti ovdje. Gdje idete van? A idemo ti van gdje je bespladan upad i gdje je najmanja cijena. To je život. Da. Izlazite. Hvala, kont. Stereo nekad. Jedno na brku, na kojem hotijetu. Kont, Tank, Pala, Stereo, Klumar, Capitano, Nina, Arka, Karogana. Sve što postoji. Izlazim na Ninu i ne znam, u River i... Izlazimo u Stereo, na Ninu, sve to divno krasno. Stereo, Tank, Kako? Gdje izlazite? A izlazimo šar. Balah dok je još uvijek otvoren. Stereo ako ima nešto dobro. Gdje izlaziš inače? Fans. Rekao bih konc. Šalim, fans.
izlazite? Izlazimo nakon... Hvala se zatvara. Hvala se zatvara, nemamo di. A na to Nemamo bi di još izaći. izašli u Discordiju da je otvorena. Znači, ja izlazim na front, do zadnjeg busa. Mi mladi nemamo di izaći, samo tu Kapitano i ta španjolska mesta, samo ljudi nemaju pare, ne možeš ti na kavu otići za 15 kuna, to je loše. I karte za koncerte bi trebale biti jeftinije. Vikendom u Klub Palak dolaze najraznovrsniji ljudi, maloljetnici njih ne puštamo. Šta fali u Rijeci, koncerti, neka muzika? Fali zabave općenito i svi klubovi ne puštaju nikog mlađeg od 21 unutra, pogotovo ako su dečki. Jel nešto fali u Rijeci, više rock muzika kako je prije bilo? Pa za 12 dana će faliti jako rock muzike jer se mi zatvaramo i nakon toga više neće postojati niti jedan klub u Rijeci gdje se pušta rock, a kamoli alternativni poput Banka i tako. Znači s nama se gasi zadnji klub.